Assalamu алейкум, урматтуу биздин катталуучулар, Алам кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, туугандар, амансыздарбы? Мына ушинтип кайрадан эле биз сиздерге 2022 жылдын 4-декабрь күнү Ордол Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан чоң салам айтабыз, туугандар. Бул чыгарылышта мен сиздерге аралаштырып Ласетти, анандагы Колос, Гетис, Jazz унааларын аралаштырып, Aventa унааларын аралаштырып мен сиздерге тартып берем. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар, каналга колдоо иретинде лайктан басып, мына ушул чыгарылышыбызды болушунча досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына ушул Ласетти унаасынан мен бул чыгарылышты баштайбыз. Бисмилла деп. Машина тууралуу маалымат кагазына келсек, баарыңыздарга белгилүү, Ласетти унаасы маалымат кагазына чыгарылган жыл 2005. Бул жерден баасы 400 000 сом экен, туугандар. Корея номерлеринде көрүнбөй калды. Эң башкысы баасы бар экен, туугандар. Сиздерде мака? Мака. Туугандар. Мына ушундай. Ичи ключ, механика, коробка. Арт жагы болсо мына ушундай. Мына ушул Королланы да тартып коелучу. Тартып кой дейт. Туура түшүнөсүздөр. Королла ушундай көк түстө. Маалымат кагазына келебиз азыр. Негизи Королланы издеген жандар дагы көп, туугандар. Регион 06 номер. Маалымат кагазына келсек, бул жерден чыгарылган жыл 2004-жылгы 1.6 объем, баасы болсо 550 000 сом. Номерлерин айтып коеюн, 700 менен 38 78 47 деген номер. Пробег болсо 276 000. Ака, пробег 276 ба? Электропакет. Колго тийиш баасы канча болот сонда? Сүйлөшөбүз, чалабыз, коробка, механика. Түшүрөбүз, Болду ака, чалабыз буюрса. Базарыңызды берсин, ака. Ушул Королла. Жогоруда айткандай биз Алам кабар деген аралаштырып Гетти, Колос, анандагы Ласетти унаасын сиздерге көрсөтөбүз. Мына ушул транзит номердеги Геттисти көрсөтөйүнчү мен сиздерге, туугандар. Канча баасы? Ака? 350? 350 000 дейт, туугандар. 350 000 сом. Мынаке, мен айткан мына ушулар, мына ушул корейский Hyundai. Унаасы чыгарылган жыл 2003. Бул жерден 8-9 расходу бар экен, 74 менен 41 19 99 деген номер. Сиздердеби? Канча сурап атасыздар? Электропакет 400? Коробка автомат. Мынаке, туугандар. Коробка автомат экен. Алам кабар деген каналдан көрөсүздөр. Биз алдыга жылабыз. Гетс. Күн мына ушундай кескин түрдө өзгөрүп кетти, туугандар. Туман, анандагы күн суук. Мына ушундай. Гетс боюнча маалымат берсек, ушундай асман түстүү көк сүөттө чыгарылган жыл 2003, 1.4 объем, номерлер 0706 менен 0236 96 деген номер. Салам алейкум. Канча сурап атасыздар, 420, электропакет. Пробеги канча болуп калган? 368 403. Мага. Баасын уктуңуздар. Мына ушундай. Үстү мынаке, мына ушундай. Дөңгөлөктөр болсо кышкы абалда коюлма дискалар менен. Биз алдыга жылсак, Гетстерди тартабыз. Эми болсо мына ушул Ласеттин көрсөтөлүчү. Жетти. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыздар, таксыр? Сатылды жа. Сатылды, канча болду? 400. Жакшы. Жакшылыктар кайдаңыз? Уже мына ушул машина 400 ге сатылыптыр, туугандар. Мага. 400 000 ге сатылыптыр.
Geçsen yaşım hoşuna. Kalos. Atıldı mı? Ha, O başlar atıldı mı? Aysun. Aldı da. Aysun. Bayağı ayттın bu. Тарттым окшойт, ошол жак бардыгын айтып атканын тарттык. Бүт бардым. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз ака? 350. 350. Каякта жүргөн машина? Ошто машинанын иши барбы? Иши жок, а? Мына маалымат кагазына келсек, туугандар чыгарылган жылы бул жерден 2004. Кечиресиздер, 704 менен 320035 деген номер. Номерлери мына ушундай. Biz aldığa çıkaracağız. Laset sizden bakın. Allah çetti. Bugün soğuk tuğanlar. Soğuk. Allah çetti, kim Allah çetti? Allah çetti. Allah gel. Lashettin boyunca ma'lumot berasiz, tuğanlar men sizlarga. Lashettinin Assalomu alaykum. O qancha so'rab o'tasizlar mashinani? 460 ming. 460 ming. Probegi qancha? Assalomu alaykum. Monitor bor ekan. Alan ne ishi bor ekan mashinani? İşi yo'q, ha, только aydash kerak, ha. Qancha dedingiz bahosin, daha bir jal aytib qo'ying. 460 ming. Bo'ldi, chalamiz bu yerdan. 460 ming so'm tuğanlar. O sizden bol. Ağlam kabar degan. Bak sizden mi? Ha boldu, açık koygan da bir, ha. Buna gel. Oho. Bagaj. Bir ölçü bir. Ha, zapaz mı? Zapaz ekan. Onlar buna gel. Astı taza. Boldu. Diskalar. Döngölöktөр. Уже кышкыга өтүп тура. Бuna gel. Мына шундай кожаный салон. Кандай дейсиз? Can koygan. Boldu o. Balonlar жаңы екен. Туғандар. Неге? Қанша бердіңіз? 380. Болды, базарыңыздарды берсін. 380 мыңға бербей атпыр. Авента ойынша да кішіне тарта кетейін, авентаны да сұрашат. Егерде басы болса тартып қойырелші авентаны сұраған жандар үшін. Авентаны шығарылған жылы барыңыздарға белгілі Корея 2008, расход 8-9 дейді. Номерлері мынау шындай. 1.6 объем. 1.6. Ключ машина. Biz aldığına karşılayınca onlar Lashettilerdi bir sıra bildik. Emi Naşul geçişler boyunca da malumat vereyle. Naşul Lashettin göstereyince tuğanlar 04 region numar. Çıkarılgan жылы 2004. Bu жерден 1.8 объем, номерлер 0551 93 10 30 деген номер. Европейс дейді. Туғандар басы жазылмай қалып тұр. İçini көрсетсек. Бұл жағы электропакет, анандағы коробка механика. İçi olsa мына шундай. Коробка механика. Дөңгелектер olsa мына шундай. Қойылма дискалары менен қышқы хавалда екен. Кетіс сұрайлы. Ака, кетіс қанша сұрап атасыз? 480. Açık biçi? 480 мың сом дейді. 480 мың сом. Мына шундай титан дискалар менен туғандар. Болды шекелей. Мінеке. İçini göstereyim. Ого. Электропакет, анандағы
Бұл жерден içi мына ушундай, салон таза экен негизи. Коробка механика. Маалымат кагазына келсек, чыгарылган жылы бул жерден 2004 экен туугандар мынакей. Европейс дейт 0555 менен 80-80-53 деген номер. Мына ушундай. Биз алдыга жылабыз. Bu geç suralçı. Sizden baka geç. Sizden mi? Siz yok ekan. Var geçişlerdi koştuğun mestirgen. Bası yazılgan. Aka kança sura otası başına? Kança eken özü? Okay. Elektropaket. Маалымат кагазына келсек, жерден 2004 жылкы номерлерин айтып коюн. 59 менен 44 44 28 деген номер. Мына ушундай. Биз алдыга карай жылабыз дагы. Машина сиздерденби? Канча сурап атасыздар? 450. İçin bir açığa машина açık eкен, elektropakет. İçi olsa mına şunday, art jağı mınakey. Машина ne işi var aka? Только aydaş керек be. Region bölekki. Gets bir be? Bir. Маалымат кагазына келсек, чыгарылган жылы 2004 жылкы 1.4 объем туугандар. 70 менен 13-10-10 деген номер. Мына ушундай. Oldu aka, bazarınızı versin. Kızıl Getz, Suralç Kızıl Getz. Bir seyir aylandırıp koşatıp koyun. Kızıl Getz. Hyundai. İkinci поколениясы. Assalamu alaikum. Kança sıra otostar? Ava kança? 360. Yaxşı. Probegi kança? 368 bin deydi ha. Başlanın işi var mı yok mu? Kuzufun işi var. Kuzufta. Ha oldu. Aha. Ekopolik ha. Ekopolik. Маалымат кагазына келсек туугандар, алам кабар деген. 2005 жылкы 6-7 расходу 995 менен 36 деген номер. Жалаң 36-лар туугандар. Мынакей. Чакан туманик дагы бар. Мына ушундай. Biz aldыга карай жылайлычы. Мына ушул сары түстөгү кетиш дагы көрсөтөйүнчү мен сиздерге туугандар. Бул кетиштин маалымат кагазына келсек, бул жерден 2008 жылкы экен туугандар. 1.4 объем Европейс дейт. 52 менен 83 77 деген номер. Договорный дейт. Абалы жакшы дейт, отличный состояние. Экинчи поколениясы. Ушундай. Ушул Авентаны көрсөтөйүнчү мен сиздерге, Авентаны. Авента. Assalamu alaikum. Aka канча сурап атасыз? 10 миң. Коробка, автомат. 10 миң дейт. Чыгарылган жылына келсек, 2013 жылкы маалымат кагазында отличный состояние дейт. Корея, баразарга белгилүү. 55 менен 42 420 200 деген номер. Мынакей. Дөңгөлөктөрү мына ушундай уже кышкы абалда, куюлма дискалар менен. Биз алдыга карай жылабыз. Дагы бир сиздерге Королланы көрсөтөлүчү, Короллалар боюнча дагы кыскача маалымат берип, бааларын билип берип коеюн. Assalamu alaikum. Aka канча сурап атасыз? 600 а? 600 миң.
Baştan işi var mı yok mu? İşi yok ha. Коробка механика. Дөңгөлөктөр кышка алды. Маалымат кагазына келсек, 2003 жылкы туугандар. 1.8-8.9 расход бар. 50 менен 722 деген номер. Алам кабар деген ака. Ала. Базарыңыз берсин. Мына шундай туугандар. Ого, şu лассетini сұрайыншы. Лассетinin шығарылған жылы 2005 екен. 1.6 объем. 79 мен 80 06 80 деген номер. Лассет европейский. Ака қанша сұрап атасыз? 480 мың, а? Құйылма дискалар мен, мына шундай. Уже қышқы екен, а? Аха, қышқы. Зимний. Ака. İçinden bir koşat koyla. Oturmuşlar. Kocadan pробеги қанша ака? 267 ekan. Aha, oldu. 267 bin pробег. Aa, hazır ötem. Bakın, gözün. Ağlam kabar деген. Sizde mi aка? İçinden bir sıra koşat koyla. Поликтер мына шундай. Коробка механика. Şu европейский екен, а? Şu bilip turат. Европейский туғандар. Шындай. Болды ака, базарыңызды берсін. Алам қабар деген. Алам қабар. Мына шу универсалынан сұраған жандар бар, туғандар. Мына шулла көрсетіп қойылшы. Лассеттің универсалын бір сұрап қойыл дейді. Ассаламу алейкум. Универсалды бір сұрап қойды. Да, қанша сұрап атасыз? 470. 470, ha? Maçtan işi var mı? Yok. Maçtan yok, ha? Oştala жүрген şarkı. Aha. Oldu. 470 bin so'm deydi. Маалымат кагазына келсек, тугандар, бұл жерден 2011 жылкы номерлерин көрүп алыңыздар. Мына шундай. Отличный состояние дейт. Маçтан негизи абалы жакшы дейт, тугандар. Сыртқы көрүнүшү мына шундай. Мына шундай. Мына шунтип тугандар, бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ауа райы кескін түрде өзгеріп атат. Суық күн дегендей. Дагы сіздерге колубуздан келишинче кызмат кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар.